Gerakan pemanasan yang aktif, Bapak akan memperagakan. Mari lihat. Tetap dimulai dari kepala terlebih dahulu, tangan di pinggang. Ya, tangan di pinggang. Tekan kepala ke atas dan ke bawah. Dengan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat ya, hitungan 2 kali 8. Sekarang patahkan ke kanan dan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang palingkan ke kiri dan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang putar ke kanan dan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah. Dari kepala kita selanjutnya ke tangan. Nah, tangan ini. Nah, tarik dulu, tetap hitungan 2 kali 8. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang tangan kanan ke atas, tangan kiri ke bawah. 1, 2, nanti pas baliknya ganti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang liter S ya. Ini liter S. Ya. Dorong ke, kalau misalkan tangan kanan dorong ke samping ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sekarang tangannya ya, pegang putar ke depan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sekarang putar tangannya lurus, putar ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. Balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sekarang ke kaki. Ke kakinya. Tetap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sekarang tangan di pinggang ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sekarang ke belakang, kakinya ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Mungkin untuk gerakan yang aktifnya cukup segitu.